Image PAODAM eng tabiriba singbu namaitham kajal debina khurumjari. Ahanbada muruba pau pijari. BJP ta changkraba JDU MLA mangagi disqualification ge process athanaba speaker na ayaba pikre. India lengak na Manipur bu masung ahum thokna thugai ningli haina amukona phungdorakli. Loidana Dese Trophy gi ngasi sanakiba matchta SWC kairak mai pakre. Mapong pau. India lengak na Manipur asi masung ahum thokna thugai ningli. Maihoroldagi ipa ipuna leibak kayaga Langthengnaduna tunggi mirolgi damak mating leina thamlamliba Manipur kadanungda thugaiba sukya yaroi haina amukogi president Nandol Luwangna phongdorakli. Manipur mutpa yaroi haina khongbom akoibada leiriba club sing amadi meira paibi loop sing apuna khusamnaduna khongbom kaithel da chathakiba wakat mifam aduda saru yarduna mahakna hai ngasi thokliba irang asi India lengaki pre plan amani haibasi yamna mayek sanakli. Lisingani kulumdoigi me ahumdagi hawrakiba irang asigi hek matung thabaktagi pothaduna leiraba miyoi amabu Security Advisor hablakibada natana tha adumaki kumapanda amuk Manipur gi CM dagi Unified Command gi chairman athotuna Security Advisor da sinaduna irang asi nemtha hanbagi mahutta ngasi phawba chathaduna helaheli masigi manungda kombing chathaduna tampaki ayamba sarukta nongmai kaya phagatli nakal amaromdana Chingdana masing yamdana kuchukutla yadaba yauna yote khara phagatli masida kukiga India lengaka manade haibasi mataw karamna haigadawribano maramasana Manipur munthatna hotnabada Security Advisor su yauri haibasi haimanba thokloi aduna mahak Security Advisor gi firm thadokadabani amadi Manipur gi DGP masagi power ningthina sijinaba ngamdabana mahak su DGP gi firm dagi thadokadabani loinana Manipur gi ningtam lan hauriba sing loishinbagi namada India lengakna Manipur bu masung ahum thokna khaidoktuna Manipur munthatna hotnariba asi kadungda yaroi haiki Sathakiba wakat mifam aduda khumbo maira paibi gi president Konjang Bangkuni Leima secretary Khomdram Ibem Haldebi khumbom akoiba club ki naharol sing amadi khumbom akoibagi masing yamlaba ima ibel sing na saru yaki Maitei gi la lo sing se masi masa matom to toksa gani sing ya masa tom toksa gani sing ya nagagi bitokiba kuki bitokiba saru ong thong thugara gadi Manipur mutba de mutne ipai pune sai cha kya jumno leba kya kalam thengara maga Manipur gi ikai kunaba Manipur gi matik mathona mayam se maling leba mayam to kundaga ko gi tungdala kada melon kya kada mukta koi gi thok se me gi maram mama pibi mi se masi mutna ba bari bari ne adoni Manipur mutpa yaro yai JDU dagi BJP da changkiba MLA mangabu disqualify tawadabani haina file tarakiba petition adu ngase constitution gi 10th schedule gi makada Manipur Legislative Assembly da lingliba speaker gi tribunal na ahanba oina hearing sathakre Chayet na bakhara laibadagi chaywal mari gi matungda hearing sathanaba speaker na ayaba pikre ngase yopung 12 makhaidagi sathakiba Sathaba haukiba wayal aduda constitution gi 10th schedule gi provisions sing amasung Manipur Legislative Assembly disqualification on the ground of defection rules 1986 gi rule number 6 gi matung inna disqualify tabiu haiduna speaker gi tribunal da petition file Tawaktuna Hajarakiba MLA sing adudi Thangmoiban SC gi MLA Khomukcham Joy Kishan Wangkhai SC gi MLA Thangjam Arun Kumar Juribam SC gi MLA Asaf Uddin Tipaimu SC gi MLA Ngursanglu Sanati Amadi Chorjanpur SC gi MLA LM Khauteni Petitioner ahumna file tawakiba petition singi matung inna Assembly speaker gi tribunal na tongan ba disqualification case taret MLA manga sigi mathakta register tawduna lakhakibani MLA manga sigi mathakta lakhapa tongan ba disqualification case manga JDU gi maikaidagi case taruk taret asigi proceeding chathaba Lorba matung Legislative Assembly gi gate number 1 da paumi singa unaba amada petitioner oriba Congress ki Haresh Goswami gi maikaida Council and Bhupendra na haikibada ngasi ahanba oina sathakiba hearing aduda chayet na bakhara leibana amadi MLA singi maikaidagi che phangni phangde harak
ꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯤ 2012ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ 10th ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯟꯅ MLA 5 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯔꯦꯁ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ 2014ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ 2012 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ JDUꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯁ 8ꯅꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट की ऑर्डर की मतुंग इन्ना था अहुम की मनुंगदा हारिबा डिस्क्वालिफिकेशन केस की फाइनल डिसीजन पीगेदबनी अदुबु चाही अनि सुरक्षलबनी हाइखी So there is a whole point. Aduna koina so we have pressed very strongly. So kindly expedite it, kindly madam ne city disqualification na city sahi manga sangmadi yavana tamna hajik sahi ani rom sangang bare ado supreme court na city within 3 months have to disqualification petition je thaba numit to 3 months loisalo hai bane adu so far the proceeding have started for which matam big re yam thuna loisala kani have ya asa taw which is a good move था तरा तरुक फाजिलक्लबा फट्रबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना लांजद्रबा फुरुब अस्तिगी मिचम मियामदा अफबा मखलगी नोंमै बॉम्ब रॉकेट याउना मखल मखा कयागी खुचु खुलाई सिजिनदुना लांदा सथरकपा लेप्ट्री असिगुमलबा तमथीरबा थौदोकसिंगदा असोकपन यारोकपदा इगी मथौ तारकपा मतमदा खुदखुदकी ओइबा नत्रगा ब्लड डोनेशन कैम्प कया लंगसाई थौनाना चतुना ngamjaba इ कटपगी थबक तौरी ngasisu masigi makha satharakpagi saru ama oina mateng pangsi group na sinduna district hospital Thobal da pangthokiba I katpagi tharomda hojik thokliba lan asida asok apan yarokpada I gi mathau tarakpa thoklabadi kharada oirabasu mateng oinanabagi pandamda langsai thaunana saru yazabani amadi mateng pangsi group ki maikaidagi langsai thaunana furup asigi damak ngasi phawbada kathokpaga loinana paikhatpiriba thabok tharom khudingmakta apemba popaga loinana thagapa phongdokpagi warwal thamlakli मणिपुर थोक्लिबा था तरा तरुक हेलक्लबा इरांग असिदा कुकी नार्को मिलिटेंट्स सिंगना सथरिबा थवोंग असिबो सवगतलिबा कुकी MLA तरा नुमित 15 फावबगी मनुंगदा मफम लौथोकदबनी करिगुंबा वाफम से लेंगाकना थबकता ओंथोक्ट्रबदी चीफ मिनिस्टर गी बंगो ममांगदा सुसाइड प्रोटेस्ट थरगनी हाइना ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट मालेम थोंगामना फोंदोरकली वाफम असि DC Bisnupur की खुथांगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेंद्र समिट तौखिबा पॉइंट मरी यावबा मेमोरेंडम अमा मालेम थोंगाम अमदी ट्रांसजेंडर कयाना पिसिनबगा मैलेना फोंदोखिबने महाकना मखा ताकिबदा थोक्लिबा इरांग असिदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगना चथरिबा थवोंग सिंगबु सवगतलिबा कुकी MLA तराना चप मानब खोंफम अमदा लेपखिबना इरांग असि वारेसिन पुरकपा ngamdana लेरिबनी चाही असगे फेब्रुवारी 22 दगी मफम कयादा कोइना चतुना इमाइबेन अमदी नहा कयागा लोइनना कुकी MLA तरा लौथो हाइदुना मणिपुर के गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमदी पार्टी की लुचिंगबा कयादा अइबा चेरोल कया पिसिनख्रे अदुबु ngasi phawba thabak oina onthok piraktabana irang asi sangthaduna leiri MLA तरा asi लौथोकनबा होटनबदा मियामगी ओइबा अपुनबा हेउ अमा मथौ ताई मालेम थोंगामना मखा तारदुना हाई ngasi DC Bisnupur की खुथांगदा CM दा पिसिलिबा मेमोरेंडम असि नुमित 15 गी मनुंगदा पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमा पिरक्ट्रबदी वखल मानबा यु सिंगा CM बंगलोर ममांगदा सुसाइड प्रोटेस्ट थरगनी हाइबा वरेप लौरी कुमई येंदुना नुंगाइना लेबा लेंगा अमा ओइदुना था तरा तरुक हेन्ना मणिपुर मियामबु सानरगा थंबगी मोंग अमदा थमलिबसी यानिंगदे हाइबा उतुना मतिक चावर रेस्पॉन्स पीबगा लोइनना चुंगसिनगदौरिबा प्रोटेस्ट एजुकेशन असि लेंगाकना मिटकी कुमई ओइना येंबियु अदुगा मखाताना मफम सिंगदा चुंगसिनगदौरिबा खोंजंग सिंगदा इमा इवेंट अमदी मियामना सपोर्ट तबियु हाइना अपील तरुकली ngasi पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुदा कुकी मिनिस्टर अनि कैबिनेट पोस्ट तगी लौथोउ कुकी मिनिस्टर अमदी MLA सिंह पार्टी दगी लौथोउ मखोइदा हाउस न पिरिबा पावर लौथोउ अमदी कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंह टेररिस्ट ने हाइना लौथोउ हाइबा डिमांड सिंह यावरी मनिना ओके मखाता बा बीजेपी गवर्नमेंट असिना थादरा तरुहेना मणिपुर मियामदा थानारगा थंबगी मोंग मतौ सिंह असे अखोइना हथेना यानिंगे हाइबगी चपचाबा रिप्लाई अदो अखोइ यूथ सिंह पीबगा लोइनाना अखोइना तंगजम जरगदोबे एजुकेशन असिदा गवर्नमेंट की साइड दगिसु अखोइ मिटि कुमहै ओइना मपुंग फाना येंबियु हाबो वाफमसे ना हाना मखाता बा एजुकेशन संसदा कदोरि मफम सिंह लाकदोरि बा सिलसु मणिपुर की इमाइगे पुना मंगा सपोर्ट तौ हाबो वाफमसे हाना रोड
Masa khangdabasingna phaduna pukhiba PSED Minister Daisangthem Susindrogi PRO S Somarendro pung kunmarigi manungda thadoroktaba tarabadi makhal makha kayagi khongjang sangsilagani haina maikai adongi miyamna phongdorakli ngasi ayo pung 3 makhai khara helakpa matamda mahaki loinabi amadi machasinga loinana lai khurumba halakpada Babu Hotel mamangdagi khulai paiba masa khangdaba miyoi kharana phakibagi thawdopu yaningdaba uladuna ngasi khurai chaithabi lerak maya lekaida wakamifam chathakre Wakat mifam aduga mari lenana chaithabi lerak maya lekai Women Society ge President Takhel Mayum Bimola na phongdorakpada Sarangthem Somarendro bu kari maramgi phari bano haibadu atuba matamda miyamda khangalu karigumba Somarendro bu pung kunmari ge manungda imung manunggi miyoi singda sinadrabadi makhal makha kayagi khongjang sangsinnaba sem saba loiri Somarendro na phana akaiba thabok tarom labusu aikhoi masel ge khanduna ningthina wari sanabiba yai Mahaki loinabi yauna machasingi mamangda garidagi singthaduna phaba punbagi thabak tarokpa asidi laibak thibani asigumba thabak asi matungda amuk hanna tawbiganu aikhoi maselge marakta gyan tanadaba kaya leirabasu ingna tapna phaminaduna wari sanaminase hainasu phongdokhi DJC semdana leirabani aduna karigumba thadokaba taragadi akhoi ato atopa khongjang mayam ama changjalakpa yai ban torokpa yai gari thunakpa yai Numite ani ban torokana sumaina ato-atopa akoi khongjang kaya ama changsan chaidana sem chadana leire maram maduna nungsijaraba isasing oigera inausing oigera makoi sing asina Saramthem Somarendro miyodagi minungsi yengaga macasinggi khanbiraga magi nupi angangsinggi khanbiraga pung kunmari sigi manungda thadokpirao haiba wafam ase thamjali Haukiba chai listingani kulumdoi September thadagi India pumbagi oina haudokiba PM Biswakarma scheme gi chai ama mapung pharakpagi tharom ama ngasi Imphal East DC Office Complex da Labour State Institute of Rural Development SIRD gi auditorium hall da pangthokre Imphal East District ki Deputy Commissioner Khomanthem Daina Imphal East Jilla Parishad ki Chairperson Dr. P. December Sligi Joint Secretary Hanak Kamai Amadi Additional DC Johnson Yauna pangthokiba PM Biswakarma scheme ge thorom aduda scheme asigi makhada tongan ba makhagi training loikraba miyoshingi mapamda certificate sing yentokpagi thorom amasu pangthoki scheme asigi makhada tongan ba threat 19 da kumjali singani kuntaret kunipan fawbagi manungda training tawduna certificate fanglaba singna loan singi senthang kaya lauthaduna isai sagi oiba senthok lambi shemata natana miyoi kaya bu thabak pinabagi pandamda puthokibani amadi ahanbagi oina scheme asigi makhada lupa crore 13 shu kaithakre Department of Skills Labor Employment and Entrepreneurship ki makhada leiba Manipur Society Skills Development na sinduna pangthokiba tharom aduga mai lenana DC Khomanthem Daina na phongdolakpada Manipur gumba human resource marang kaina leiba lamdam amagi oinadi scheme asi yamna kanaba scheme amani scheme asi da apply tawwa matamda verification thuna amadi mai paglakpagi chang wangna leiriba trade 19 asidagi tongan ba trade sing khangba mathau tai karigumba atopa miyam amana hana khankraba trade amada hanjin khallabadi mai paglakpagi chang nemi amadi verify tawraba beneficiaries singda magi khaliba trade adugi matung inna training kaya pirabagi tungda loan da natana thabak adugi matung inna potlam kaya su phangani haiba wafam su thamlakhi ai wera magal ai dobi ju khanbe gamta phi subai ga koi jo at the wang khai phi rani phi myam suri dana ko adagi adumaina dobi gu khanbe ai adagi yam le jiki koi sana sabu so yam sanari goldsmith tawbe ai so sabagi locksmith ju tawbe ai adum mayam tawranda ba tawraga khara su taw explore tawbiyo ba lairagadi aduna ano scheme kano the trade to apply tawbiro atradi Manipur je ta mission ngatangai re aduga building ni yam di ude Tarani Suba Legislative Assembly election da Bisnupur SC da JDU gi mirem oikibaga loinana Hana Manipur Lengaki Chief Secretary Oiramba Retired IS Oinam Nabakeshwargi Ningthokong Ward number 7 da leiba yumda masak khangdaba mioi kharana ngarang numidang nomai round 5 rom kapsinlam le hairi thodok thopomdagi phangba pauna hai ngarang numidang pung 9:45 rom tabada car tongduna lakpa masak khangdaba mioi khara laklaga mioi amana car dagi kumtharakduna nomai round 5 rom kapsinlamki amadi thuna yangna chatki maduda imungi mioi sing amadi pochai singda amang atadi amata thokide hairi thodok ado thokraba matungda thodok thopomda Bisnupur District Police ki khutpu ama thuna yangna changsilakhi amadi thodokduga mai lenana case amasu hairi
Nakal amaromda JDU Manipur ki Vice President so oriba Manipur lenga ki hana ki Chief Secretary Oinam Nabakeshor IS retire ki Ningthokong Ward number 7 da leiba yumda ngarang numidang sakhang daba miyoi singna nomai kapsul number thodok yaning daba phongdok tuna Ningthokong kha lekai Ward number 7 da maira paibi singna ngasi wakat mifam chathakre wakat mifam aduda aikhoi santi pami yumlakta nomai kapsul bayaning de michom miyam da aki akhang thokan biganu haina thaba pleka kya su sizinaki Khongjang noi amana phongdokibada kuki narco militants singna landarakduna mihul tharakta hulingai kaidangwai amuk landarakani khangdringai cherak sida yunokta nomai kapsilaktuna aki akhang nanghanba yaningde matungda tawbigano aduga ngarang nomai kapsilamliba si kanano amadi kari maramgino haibadu sengdopirau haiki Karigi marang kita makta nomai maru kapsan biri bano hari bawa fama che athuba matam da sengdok pirau maira paibi ima ibenjing amadi yamna thamoi sokna machi nuai jade machi matung manau chu machi gumba thaudo ache tawbi ganu haidana wong gi wa number 7 gi leibiri ba degi lekai asida leibiri ba ima ibenjing punamakna machi matung da amuk na tawbi ganu haidana mayam gi mahu silaga haijere JDU Manipur ki Vice President so oriba Taranthoi Shuba Manipur Legislative Assembly election dasu JDU ki mirep oikiba Manipur ki Chief Secretary oiramba Oinam Nabakeshor gi Ningthokong Ward number 7 da leiba yumda ngarang numidang masak khangdaba singna nomai kapsilamba condemn tawi haina India Block Manipur Convener Secretary CPIM Khetrimayum Santana phongdorakli O Nabakeshor gi yumda pangmi singa unaba amada KSS Santana makha takibada Paliba double engine government ashida chairuba khudingi kihan khanganbat manba thawong leptana satharakpagi mami tari ona bakeshor da ete satharakpasi mamangda su thokre maramsina magi damak security piba mathau tari aduga chakhotpa haibasidi paliba lengakna opposition da leiriba singi wa taraga miyami yaifana bathaba pangthokpa ngamlaba matamda chakhotpa purakadawribani social media da naha singna ngangbagum paliba CM asina nganglagadi miyam su tumina leiba yarakloi maramsina ona bakeshor da makhatan aki akhang pibigano haiki pawgi mifamduda Manipur Pradesh Congress Committee ki General Secretary Soibam Jiten Shiva Sena Manipur ki President Toizam Devananda BP Laithangbam Syam Aam Admi Party ki Activity Coordinator Hizam Narul Kumar amadi India Block Manipur ki atei thomi singsu saru yaki Madu semidana akoi siumbaje tungna thoktanaba akoi thoksilse akoi lokot pinaba Manipur government amadi Bharat government da akoina India Block Manipur mohsinduna yana convener moina akoi appeal tokjari loinana akoi siumbaje amuk ahanna tawko tarboidi akoi nakanba khongjang praja miyam loinana akoi jangsenaba akoi madu sem sabado madu sajagani haibase thamjagi Divisional Forest Officer DFO Waikoro Mamai Mieng Makada 70th Wildlife Week Celebration 2024 Gamai Lenana Wildlife Conservation through Coexistence Haiba Timda District Level Painting and Essay Competition Ama Bisnupur Forest Division at Senduna Mangongambi College Ningthokongda ngasi pangthokre District Level Painting and Essay Competition aduda category ani khaidoki Class 5 to Class 8 phawbana category 1 Class 9 to Class 12 phawbana category 2 oiki District Level Painting and Essay Competition aduda Bisnupur District leiba tongamba school kun henbagi mahairoi satrat henbana saru yaki DFO Waikhom Ramabai na phongdokibada nauna inkhalakliba tungi yumbirel oigadawriba mahairoi singda lamlaki sa ujek uwa medical plan na chingba wildlife sing kamdongna hoikani loinana makoi gi thamoida nature bo nungsiba phaunanaba tharom ase pangthokpani competition asida makok mathang taraklaba sing state ki thakta amu competition tawgani madugi matungda makok mathang taraba mahairoi sing khangatlaga national ki thakta amu saru yarugani amadi lotak pat ki akoibada tariba khunja sing nasu lotak pata Chentherakliba phumdi sing asida kharsa hok der leiba thengna birabadi athuba matamda manaknapa forest office singda paw pibiu haina appeal tawki District Level Painting and Essay Competition aduda Bisnupur Forest Division ki Range Officer RK Sidananda Bisnupur Range ki Range Officer Mutum Nilamani amadi Moirang Range ki Range Officer Hidangmayum Gitsandrasu saruk yaki
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯊꯤꯅꯨꯡꯒꯩ ꯇꯧꯕꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯐꯨꯝꯗꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯒ ꯐꯨꯝꯗꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯔꯁꯥ ꯈꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯐꯨꯝꯗꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕ ꯈꯔꯁꯥ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯕ ꯊꯣꯛꯑꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯅꯛꯄ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 70th ꯋꯥꯏꯜꯗꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛ 2024 ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯦꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯖꯤꯁꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁꯦ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯏꯜꯗꯂꯥꯏꯐ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 to 8 ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 to 12 ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 100 ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯤꯃꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯃꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯋꯥꯡꯕꯜ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯣꯡꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯗꯣꯡꯕꯝ ꯅꯥꯒꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯀꯥꯡꯕꯝ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯃꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯄꯤꯃꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ OPD ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ 3ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯂꯒ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ RMOꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟꯅ RMOꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯇꯦꯁט ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯇꯕ, ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯅꯔꯛꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ₹50,60,000 ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯅꯥꯀꯜꯗ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒ ₹50,60,000 ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯆꯪ ꯁꯪꯒ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ CSO ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫
Impal Iski Khergaon Muslim Khulda Tha Asigi Taranipan da Thokiba Thauto Amaga Mai Lenana Maitai Amadi Pangal Furuki Marakta Unkhatnaba Yaba Audio Ama Social Media da Viral Uhalakpagi Thawangbu Maitai Pangalgi Loop Kayana Yanindaba Phongdorakli Audio Aduda Aramba Wafam Ngangliba Amadi Sandokliba Mioi Adu Phagatuna Choirak Pinaba Lengaki Authority Amadi Lamdam Asigi CSO Singda Taksilakli Hiram Asiga Mai Lenana Ngasi Yuba Club Khergaon na Sinduna Khul Asida Maitai Pangal Furuki Tonga Tonga Loop Singi Chungba Sing Saru Yaduna Mipam Ama Pangthokre Mipam Aduda Amokok UMPC na Chungba Loop Singi Chungba Singna Lamdam Sida Maitai Pangal Singna Khunda Leitarakduna Manipurgi Apumba Saktam Kahandana Thamnaba Amadi Nungsi Sanana Leminanaba Hotnabada Lauriba Thaudang Singi Matangda Wafam Kaya Phongdoknaki Adubu State Asida Thokliba Warishin Purakpang Ngamdana Laiba Irang Asigi Manungda Maitai Pangal Furup Singda Leptana Aki Akang Pibagi Thawang Kaya Satharakpagi Mayokta Penda Wafam Singsu Thamnaki Loinana Lamdam Asigi Puwarigi Saruktagi Hauna Maitai Pangal Singna Lauriba Thaudang Khangbibagi Mahuta Awawa Leptana Piraklabadi Khangba ngambagi pankei lalakpa yai haina wangang loisingna thamkhibada natana Maitai Pangal Furupna lamdam asida nungsi chanaba hanage Manipur amagumna leiminaba pami haina phongdoknaki Ribaniko, Haribo organization Mayam say, Masi Amatoina Pamna, Loina Santi Pambapuna Maklakana, Manipur Apun Basakta Mamasung unity Masung integrity Kaihandana, Aikoi, Hanagi Manipur Hanjilak Nabagi, Anova Kongjanga Masangsan Nabagi, platform Masembatangai Padri, Aduga Aikoi Masenunchi Sanaba Henganaba, Anova Mongi, Lambi, Maikoi Tangmi Nabachumi, Ibisima, Aikoi La even look Mayamgi, Maikadagi, I know Hutchinjagamiam Punamata Piltaucheri. Ngasi nomagi oiba HIV hepatitis B and C gi awareness and testing program ama yaripok ningalda leiba helping home da addiction rehabilitation center amadi MNP plus impal anina kusam naraga helping home rehabilitation center asigi conference hall da pangthokre tharomgi mapung oina Dr. Y Nakul Singh chief medical officer Thaubal Dr. Y Vijendra Singh district S control officer Thaubal Dr. R.K. Kamala Devi nodal officer National Viral Hepatitis Control Program Thaubal winana L. Bimal Singh resource person Manipur Network of Positive People MNP Plus expert kayana SIB hepatitis ki maramda maru oiba wafam kaya ama miyamda khanganki loinana nganna test tawthoktuna hakchangda kari laina lege khangdoklaga atopada sandokidanaba chesin thawang lakhopa hakchang phana leiba samas asidagi hariba laina ahum SIB hepatitis B and C pumut muthatpa haibasigi wahan thokna tharomsigi mapung oiki tharom asida miyoi Humpuma Palom HIV hepatitis B and C test tauki. Intelligence ke report amagi matung inna well trained loiraba Kukim Leten Chama Palom Tampaki Lamsingda Landana Basang Lakre Haiba Paugi Matung inna Security Akamba Chasing Tawang Lakale Haina Security Advisor Kuldip na Phongdo Lakre Wapam Asing Asir Chief Minister gi Darbar Hall da Pangthokiba Paugi Mipam Amada Wapam Asi Phongdo Aduna Kuldip na Makata Aduna Hariba Pau Asi Phanglaba Matung Tha Secretary Nipanda Secretary gi Conference Hall da Isa Yauna IGAR South IGAR East 57 Mountain Division gi ZOC BSF ki Chief IG CRPF Manipur gi DZ Yauna ate security gi makok thongba officer kaya yauna meeting ama pangthotuna periphery oiba mafam sing amadi chungna mafam singda pamdaba thodok sing tholokdana ba security gi ching tharang lakhatna ba khangan khre hari loina paumi singa una hang paumi singna hangba Wahangi Pakumpira Duna High, Kauturki drone bombing gi case NIA da Senakre Amadi, Hausik Pawada Hill area da Gipuna Bunker, Jamli Humpunipan Tugaiduna Mahan Batanatana drone Taratare Romsu drone gun season aduna jam to Hankre Haiba Wapam Singsu Pongdoki. This is a very big and broad question that we are arresting those people who are involved in either violence or blast or in the activity of firing on CM's convoy and killing innocent people by coming towards from hillsides towards valley and at times from valley side towards hills. So whatever people have been identified that they have been involved, they have been caught. Who is supplying them arms and who is supplying them that? This is also a question. But for a general idea, I am telling you that total number of weapons which had been looted were more than 6
thousand. The weapon recovered are 2,681. Out of 2,681, Delhi के Chief Minister ओइरंबदगी फम थादोखरबा अरविंद केजरीवाल बो नेशनल पार्टी अमगी कन्वेनर ओइरबनिना महाकि लेफम अमदी ऑफिस नेशनल कैपिटल द पीनबा डिमांड तौबगी लेटर अमा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दा इख्रे हाइना आम आदमी पार्टी AAP गी राज्य सभा MP राघव चादाना प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा हाइकी दिल्ली की सीएम ओइरंबदगी फम थादोखरबा अरविंद केजरीवाल निमित 15 गी मनुंगदा ऑफिसर रेसिडेंस तगी थोकलगनी नेशनल पार्टी पुमनमकी ऑफिस अमसोंग एकोमोडेशन दिल्ली दा गवर्नमेंट अरेंज तवी AAP की नेशनल कन्वेनर की शू पिफम थोई हाइना राघव चादाना मखाताना हाइकी लिस्टिंगनी कुनिथोइदा पांथोखिबा गुजरात असेंबली मिखलदा AAP ना सीट खरा फंखिबा अमदी वोट परसेंटेज तसु फजना फंखिबदगी AAP बु नेशनल पार्टी अमा ओइना सखंख्रबनी कोर्ट की मतेंगदगी चाही अनि कन्न होटनरबा मतुंगदा AAP की ऑफिस अमा दिल्ली दा फंखिबनी रवि शंकर लेन इन मंडी हाउस दा AAP की अनोबा ऑफिस थाने की ममांगदा होंजिनकी नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल बु गवर्नमेंट ना एकोमोडेशन अमा यामना थुना पीनबा डिमांड तौरिबनी हाइना AAP राज्य सभा MP राघव चादाना फोंदोकी BJP की JP नाडा कांग्रेस की मालिक अर्जुन खड़गे अमसोंग BSP की मायावती यावना नेशनल पार्टी तरुक की प्रेसिडेंट सिंगदा गवर्नमेंट ना एकोमोडेशन पीरी CM ओइरंबदगी फम थादोखरबगी मतुंगदा अरविंद केजरीवाल की प्रॉपर्टी नत्रगा युम अमदसु लेते हारी सनाबगी पाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन DSA कक्सिंग नसिंदुना एसोसिएशन असिगे प्लेग्राउंड दा चथरिबा 18 DSA ट्रॉफी की ngasi sanakhiba मैचता SWC कैरकना KYWAC Wabagai Kadajitpo Panjal Anisanoda Thoikre SWC Kairaki Panjal Singdo jersey number 20 Hais Krishna Kantana minute Kunithoi Amadi jersey number 21 M Niranjana minute Kuntramathwida Chankibani Aroibada Maru Ebapau Amukana Pizari BJP da changkraba JDU MLA mangagi disqualification ge process athanaba speaker na ayaba pikre India lengak na Manipur bu masung ahum thokna thugai ningli haina amukona phongdorakli Loinana DSA trophy gi ngasi sanakiba match ta SWC kerak mai pakre Matang asida image palon sanuk sabal shinjari mi eng tabiri basingbu amukana kurumjari